Hei, Nyanci ini ngomong. Lata, jangan datang. Nyan kaden cicang. Yang saya ngomong ada yang dadap, yang ada sih. Yang uli dori percaya cara Nyan. Cara pansani. Aduh. Nah, belum. Si, nak pansani belen jangko. Aden jatuh wanci ya. Jangan ada je. Jurus oleh ya. Banber. Wah. Mundur rengas nih. Nih, aduh nih udah nyai. Apa dah? Iwas ini selopala. Woi. Woi. Dek itu ay, Bu. Nah, ya namanya semakin banyak itu alih cai. Aduh. Nyen aduh ngasang. Sing aduh alih len duru negara sing aduh ngasang buat selo parang dap. Siapin yang muntuk itu agung. Subuh ngambil rapi kudang diban katen. Bener kayang jani sing ngomedaleng putra. Salah aduh pasakan berwobi meja. Apa sing awal? Beton lemah, jelem belah. Sebab kenal nak mulut sing adi palasin. Ajo dap. Ajo yang kacang ulen cai. Mengkengken. Dokter ramah ini apa sing medal. Putra itu agung sing itu. Cido saknya. Atau ne oren cang cai. Apa dan ne oren cai? Lengah cibas liwat. Yang liwasen banyak di selomara parang mekejang maju. Bisa memaco, bisa ngitung, bisa megenap-genap. Ci belok, ci tanam cinu dini. Ye kan? Belok ya kengke, cang buat tahu kini baca belok. Benar, cang bong orenji, yul masuk cai. Benar tugas orenji cang masuk, case masuk. Apa yang masuk? Adi ci mulai. Pasal cang kedang ke guru eh. Udah nguru kedang ci. Marokat cang di sekolah nih. Kira-kira ajak makejang gitu. Ini negak barang kengken cara cuma cara ajak nyamong. Gak cang di bangku begitu menggenap cang dakon. Ya saya guru lengah muda cang di sendawang-dawang dakon aja. Mulai cang jadi bangja. Patut guru ngurin cang dakon ada mulai. Ada ci guru belum? Ya sembrok udah cang dakon. Ci uji tu. Penuji cang daro nawang. Ya yang bocah nawang beca masuk. Ada. Ada sing jek itu. Nih, Bu. Jani wasen amune melah gumine. Tuh. Bencingah kedas. Mekejang nak sebilang kepekan bisa memacau. Ini dah. Ci jemat aja nih. Ini nah. Keken. Apa ci dua yang sendiri ngide kebiasaan bikin cai. Hoi panas pasang cabo. Sedap cai. Dia banyak liung sing bung cinya cacang buat. Mula saja ci lengah. Lengah cang buat tahu ke lengah. Tapi walau tak melawan cai bingung dia nge. Bani cang lawan ci.
Haji lengah. Berat nyangat-nyangat ni kebus bolon tak ketua anjing ni. Pun kebut saya kebut. Yang saja ciba. Banding lawan cang ganti cai menang. Menang. Cenat ni. Apa tak ke cubai? Cek bang kau. Gaya ci. Pada tu. Ini jam gaya. Tak kawan gaya di bani je kena. Yang saya ciba ni. Jadi ajak janji mau macam. Macam. Kasih nawang, kasih masuk. Pada. Dia kalah ci. Tonen ajak janji mau kalah ci bo. Mau ngitung. Ngitung? Ngitung apa? Ngitung apa? Ngitung sepran, ngitung mengenap. Ada ci. Ci nawang ngitung ilmu jabar. Ilmu ukur nawang ci. Ngitung nak kata ilmu ukur aja apa? Nak sekolah sempe dong lah. Sempe SMP. Tahu sempe. Hitung pecahan nawang ci. Hitung jumlah. Apa? Ngitung jumlah. Hitung jumlah. Gampang. Tak jumlah. Elah. Kemudian. Semang Mak Jun. Mau jalan kaya. Hujan. Ngerot. Berserek. Ngerot. Gak Jun lah. Apa? Sing. Kau nak alih ya. Tak tahu. Ngitung. Apa ngitung? Hitung jumlah. Kene. 2 jangan telu. Jangan 2. Jangan telu. Dah sah. Gitu. Hitung pejaan. Hitung pejaan. Hitung kuop ada tu. Kadang jumlah. Hitung kurang bisa ci. Makajang kalah ci. Petang ci baci. Orang hitung pejaan. Lawan janji. Dasar jangan dasar. Dasar jangan kutus sudah. Dasar jangan dasar. Luang sau. Dasar jangan kutus. Kalah ci. Dasar jangan kutus. Belum kutus. 500 jangan 500 siu. Hei, dah gitu hai bos. Kita cing, minta apa kita cing orang. Benar. 500 jangan 2 kali. 2 kali 500. Cai nak ngorang cang kar nyawab. Pancang-cang lah kar nyumlah kuda hitung pejang dia. Berak je kebus bolon jangan tuang Cina. Jangan saja kena bantai. Sangah kemulan ki perjani ke benin cang. Nah. Jaya tu enak boci. Nah. Jumlah ni. Nah. Udah. 1000. Bangko bolon cibo. Pejangin. 1.000.000. Panas bolon cibo. Pejangin. 1.000.000. Niwang ci. Niwang boci. Pejangin. Ben ada bejang ne. Bejangin wen bak-bakan gumi. Pada teken kuda. Bangga nasi ni. Gila melengah mula. Tinggal. Jang subuh sing masuk. Angko satu cak sing nawang ben orang jang 1000. Yang buat tahu ci sing masuk. Kau nak 2 tang-tang oh. Bejang sejuta-juta. Nah, yang cero cai ni aku dah tu. Yang jang sing kanti akijak kan jumlah tu. Yang cai aku dah lihat. Kalau tu mancang tiap amun tu duan bawa jumlah. 1000 jangan sejuta-juta, jangan semilion-milion. Pejangin bak-bakan gumi. Jumlah cepat jumlah cang pada teken liu. Gampang. Lu yang mesin hitung tak jal. Liu itu. Liu sing laban ngetek. Kalah mesin hitung ngelawan otak jal. Bang Cinawa. Hei. Cepok pengang apa ngaji ubah sing dang bodrek apa sing dang. Yang orang belum. Dasar jangan dasar. Nah jadi cang hitung mang kaina. Nah. Hitung belok bang jang. Nah. Molas lo asal. Hitung mujuang. Hitung mujuang bang janji. Molas juang dasar molas limau. Cepok kalah. Cang orang. Hei nyaut cang. Kudos juang limau lu. Mirip jaket tu orang gini. Itu mujuan di mana? Nah. Boleh ngaji? Apa? Apa orang ji? 5.
Oh, 5 juang dulu, 2. Saya gitu. 5 dikurang 7, berapa sisanya? Mau badeng? Badeng ini. Mau badeng. Badeng ini. Boleh mencing orang. Nih. Tadi boleh kau lagi. Tonen orang sih boleh. Boleh 7 dikurang 5 itu apa? Boleh ken bon. Kebudayaannya pasti jaga diri tadi. Nih bocah sing ngoyo-ngoyo. Uli jani cai aja. Kemudian je kebisaan cai ini. Terus ditingkatkan kemajuan di Selo Parang. Yang bisa di bagian seni. Cai mesti pangajang igal mutiang luwir. Yang bisa di bagian mau ke kidung, mau ke kawin. Cai mesti pangajang tuh. Ini di Selo Parang. Pang maju terus tiap-tiap 17 Agustus cai ngorang. Jangan bakal miji bakal ada perlombaan tiap-tiap tanggal 17 Agustus. Aduh, baru cai ingat. Bang nangkel ngatur nane Gusti Ngurabayan. Ngatur nane Gusti Ngurasweto. Bidan cai kebenikayan. Apa pidan tuan bone pencobaan. Tuan cai nikah subuh cima nangkel ke Karang Kepatian. Subuh, gesto subuh dane sing ada mekejang sing ada di Karang Kepatian. Subuh mandangkel kali jani dan di kone rau jalan tangan. Lalan pasangan desa. Ayo, pasangan desa. Nengudiang dab-dab lan kiol semang sobat tangkel ke Karang Kepatian. Dab-dab. Tadi bara wat tendasi nak kengken nunduk dah. Weh, ci melombong igalang barong lah ni hul. Man? Jadi jaman si jaler barong salo ci. Jadak ring Selo Parang di maju. Hah? Kesenian di jaler dia mukir. Man kengken ci teko semangan menakin benar. Ci man tangkel ban barka kepuri yani. Man hitungan ci kal teko semangan. Jani karpayu tangkel lan dab-dab. Yang ngatan beli ora terus mari. Penakin melu itu aku ngepuriang. Sabu kenang bangian dipian nangke ngepuriang laris kalau kucing ngelah kenang suang-suang dipian Nah mau dap-dap bang iban sih. Ini dadi suk semegelatkan paman ajak mekejang. Kumenting inutin arah-arah gelak. Nah, rauh paman ajak mekejang. Paman bayan. Kita mesti paman sweta. Sakwala stone gelak. Ngorain paman apa sujatin unteng. Pekayun gelak. Ngai peparuan pengenjani. Nang paman sweta. Matur paman marap teken gelak. Kengken gumin glani kagisiban paman. Ditu di tepi kajo kau. Gumi seleparange paman. Nunas lugra matur sisip yang dewago. Rikanya kan cokor dewa ngawarat iriki. Para sida trapti panyak kaulan cokor dewa. Tan wenten lumiat. Pengkale sehanane bangunan sampun para sida mamargi. Iki wantah sampun kekewentenan. Sane aturang titiang mantu kering cokor dewa dewago. Nah, saja suk semeglah. Dade nulian paman aja mekejang ape lingeglah. Meresidayang gumi cele parang gemari pahlo jenawi. Dade ne depenganjani panyak sing ada purun marepken. Paman aja mekejang. Untang pabawasana kita mesti ada. Ini terusan mau cana diago. Ini subuh mekelog lah.
Nyakrewerti kedampingin Banyadi Rabin lah. Tadene iya nitung lah subekudang warse kaden. Kelang ambil Yadi kanti kejani sing ngidang lah putra. Nah pengide geladken paman. Nyen lah karnya lidienin gelah ben pidan. Popina paman ide gelah ajak kerja. Kami kang lugrot itiang diago. Ya ningat sampun ika bawas baru. Ketiba ring para pengabeh beli ni Makassar. Tanan sampun kemana hantuk dia. Sakit mantu. Menawi itu sangka ning lacuran dia. Ngirengan ningeh beli iri-kiran kuris dan sarang. Yuki sekali wacanan beli. Kantos mangkin dia Yuki netan meresdaya ngewenten ang putra. Imaon sana mantu. Sampun ang perlu ngebeli kacang saling atur dia. Wenten ya kayon beli ni malih kacang amet raw. Inayang lurus. Saking las cari yang mana dia. Mana ada berasi dayang perlu ngebeli ngewenten ang putra. Wenten dados ngentosin linge beli ni riokas. Mana sangkan dia kutung kuren beli riokas Andriago. Malu-malu. Adi jaga gropon gedak mesautkan beli neng paman bayan. Ian ketu pesaut ne Yadi sing biuter dadene mekerak lang aja Yadi sing je ketu kayun beli Yadi. Nang lugera di tiang nyela ka ngatur atuh Duagung. Wenten atur ide yari sapunika pemekas boya sapuniki antuk mangkin. Pemekas Cukuri Dewa de Duagung istri Gustin di tiang Yadi asun ngene dirako ngambil rabi malih. Nabi malih wau asiki kekalih. Menawi te malih 15 yang durung wenten sehida Sang Hyang Widi taler kemana untuk titiang durung presida pacang wenten ide yana wetu ring purina mangkin inarang ring Pemerajan Agung pemekas ring ide betara kawitan palunggo Dewa pinunas menguing Cukuri Dewa ring taman kaputren duwe mesucian wes sapunika iring raris ide iraka ngastawa mepinunas sarang-sarang iri kering Pemerajan mengayang titiang nabdab upekara duwe saha ngaturin ide prando mang dan memuja. Semoga atur paman itu paman. Ratu Dewagung. Iyan kemana handok titiang manawi teu? Iukti sekali atur beli titiang beli urah bayan. Inarang mepinunas iri kering taman. Masarana untuk nyakupang kada kalih dumadak presiden. Napi sani abtiang cokot itu presiden yang nah, adik, kita mesti paman ajak mekejang, atur pamane, suk semang kelapang sangat, nete pemekas hati. Ian kerasa ben beli itu saja, kengken atur nei paman ngurabayan tu nak saja. Yani adik kelawan beli tonen di Pemerajan Agung, ngeras titi uling pidang, mirip sebuah kudang. Bebanten sekolah penuak nesing di Pemerajan Agung. Nah pemekas cara atur nih paman bayan mau muadi ke taman larangan malum mesuci sesubana prakat. Lan aja beli nyakupang 5 itu di Pemerajan Agung. Yang ingat sapun iko bawas berling sejatinya. Titiang gumanti nirengan. Mau pakai ngalan yol cing iring de Duagung cing mekemit itu tebang nama celap ke mana? Saya ngiringnya yol. Nah paman lan pragatang malunggo. Nggih. Nggih malunggo songor dewa ring kraton. Dadap. Cidung leng-leng kan? Citangkil ke griya penakin itu perando aturin ke puria. Hah? Manuan? Ci medadawuhan ken panja-panja apa ngayah. Oh. Nenek adi nguras wedo tangkil ke griya pang beli mekemit di puri. Lan dabda mas